Ki pulit jong kathanat mau kerwat ki liok kia madu laingut ki runar ki badon keti ya kajing penyap dusmon ya we orang ba ya balatip kerteng ulet ba penskem lang lengkoi ar punyos nem karta nakasno nong ba marchelong kabajengai lai kilometer e na mau kerwat ha South West Kasilis District laban kedawang ne bah ka ar tarik uyayong arjar posau ki pai ba nong snong ki lalap ya kamediap jong ulet penskem lang lengkoi kabadon ki dak mong na ki benta jong randang ya ketika mon bat ki wede ki benta jong kamet nakawe ke jaka hajan jong awak salah kabaha papo gasnong mo kerwat ha katolong kubor na ki pulit le thu ba maria ja kene gajing lap mediap kila penlong e gajing tokit ka babnya badai tar hadin belayo e gajing penti kenal yang bakapus mertem bahkan e gajing yap kade gajing syap pendiap dusmon haki runar baki sasdang ban kiem ki basubadon keti USP ulong bahadu menta kili kiem laingut ki breu ki badon keti kene ga kampan ya breu bakajing tokit kala ya chaprang bat kemilan tiru bunyo kiem lut ya baro ki badon keti kini ki breu ki belasyak kiem ki kentup ya upol andru lakyang arp saus nem karta nakasnong mo kerwat Michael Wan yang nakasnong marchelong baru Ricky Paul Snaitang nakasnong nonglang ki baha popo ka South West Kasilis District. Đó kia tôm này là có. Nghĩ rồi đang quanh này rum đó.